ɓiɗɗo mongo kadi parce que menen meɗen wa innude fulɓe ɓen fof ko nene goto baba goto haray meɗen tori on baben vraiment yo noddu ɓiɗɗo mon on inno meɗen faala mbuuɗi ɗum ɓay haray ko sariya islam o yamiri kon ka diina si woni ha soñnajo jombamam haray ko modi makko jogiti responsabilité makko ɗum noon waɗi ko geɗal jomon on jombiti o joni noon menen ko onon men adressi e geɗal mon on haray wallite men pay konko no finance ko yata 18 000 € haray ɓiɗɗo mon on ari waɗi ɗon hunumu hanama yaade ɓe ngo e joni noon mo remplice par ce que si ɓiɗɗo mon on harana bepperi gorko num kankadi o jomboyayno kamen ton o adda illa ko wana ɗum o yewtidawe o sagata o inna modi ɓay haray waɗiri ni o joni lam falamo jombude jaɓuɗo 10 000 € haray muñoɗa 8 000 ji ɗin tawde aduna andantako donc kadi hara waɗino teddungal kono haray baba en ino ɗo kuupulon sina ɗum ma onon tigirino ko ɓay tummen hokkimo jiwo ma ɗum ino ɗo miñango o sagata menen mi yayno ndare sikun jiwmon ɗo siba ɓeɗo heeɓi siba ɗum ɗo kon ɗum wiyoto ara ɗo ɓe juuɗi ɗo sa yi ɓe waɗi zirbab dinna heno ɓiɓɓe julɓe ɗum allah nano sariya ya islam o yamiri noon yon jomboyɗon o ɗo aray ko ɗum men tori menen ko ɓeynata genjo sa inni a wawi suuɗade a wata suuɗade fop menen a wata men suuɗade koto ha men jetta konngol men anday ko homɓe woni mawɓe ma konto e nder Fuuta Jallo miɗo mari puccu Fuuta Jallo simi waɗɗi kengu ko pellet mi andoyay kam on tawde Fuuta Jallo fof miɗo jeeya haray kadi o sonnajo haray babe makko ko wiyete ko koto jammalal haray min haalanma ɓe ko ɓe gaɗa canɗi ko wiyete ɗon min haalanma e nder leydi no wiye leyluma haray noon ko yen andi to dey ɓay ko jiwɗo na kanko waɗi probléme o modi o babe makko e nen makko woni ko heeɓi o sagata nitta jiwnko way par ce que kan kadi la yelanimo dewgal harana siwa ko koto makko heeɓi kon o waɗoyta ɗum haray alphajo on ko ɓeɗo mawɓe woni baba o sagata ko ɓeɗo yiɓiraɓe woni nene o sagata ɓeɓe tawama e humugol dewgal ngal andanda hoorema e hoore dewgal ɓeɓe tawama min haalanma e nder Fuuta Jallo ɓe woni numéro en e nder leyluma min haalanma ko diina l'islam jentete ko qur'anun karimum yewtete hey ko wimmin ko inde Allah noddete arrahman arrahim almaliki alquddus assalamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir hara ɗum hino yewte e nder leydi leyluma ko hewtuɗa ka sérifaɓe men ɓen ko inde Allah nanata hara min haalanma nelaɗo no mante qur'ana no yewte hey jooma gande no fotti gandal no haala haray noon sen yi ressortissé amɓe ɓen ndin leydi ɗon hino waɗa sifa ɗi kawa kayji ɗo hara en toriki Allah subhanahu wa taala yo mawɓe ɓen ndaaru ko ɓiɗɗo goɗɗo miskino Allah rewri ka désert rewri ka bahar Allah traversi ɗo ari ɗo landagol asile politique ɗum premier ronki heɓade probléme waɗi ɗo ha min haalanma ɗo o jombi e nder ɗum tawi duuɓi ɗin towi o faalama jombude seeɗa par ce que omo hanniɗi e sonnajo o jombi e ɓiɗɗo momon tawi hino tawa eko woni trompude ɓeygoya yehi ha murtini ɓeygoya yilti inni on yon jombanmo ɓeygoya joni noon mbawi jombi ɓeygoya menen men faalitaka hande kadi ko mbuuɗi amen ndi men faala haray ko ɗum noon mi wanno ko men afisiri ɓeɗo alphajo ɗum kadi koye bewre tawa ka pullo woni pullo ko dimo holle ndiman ka ko yagal voilà aray ɗum ɗo foppo nani aray bandirawo men on jajan Dieynabou Telimile aray jaja men weltanikema a hokkime sonnajo mo duuɓi 22